Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janten nyambung nu part selanjutnya. Akhirnya orang cobi nge-review. Cuma lebat lagi di review. Atur nuhun nu masih setia standby di channel Rumah Idaman Sultan sareng properti Kang Danu. Tah ieu teh abdi rencana itu pada nge-review bumi unit nu Rosemary. Rosemary itu panang tipenya berapa ini teh? Rosemary kui tipene piro ya? Luas tanahnya? Luas tanahnya ono 90 ah. Oh, jadi luas tanahnya teh aya di 80 meter persegi luas tanah gitunya. Kami kalau di bangunannya? Bangunannya piro ya kira-kira ya? Ono lah 150-an ono lah itu. Oh, jadi ono 150-an. Oh, janten di bangunan mah tipenya di 105 meter persegian. Enak orang cobi tinggal kerebet sareng panang gitu. Mangga yuk orang cobian. Panang mangga. Nah, oh, itu ngagaduhan naon panang? Ya, iki ning ngarep omah iki. Janten di payun teh ono untuk kanggo karpot. Jadi gaduh karpot itu ya kanggo siji mobil. Tetap kange sama mobilen gitu. Ning kene iso kanggo apa ya? Ruang santai keluarga. Ruang santai. Nah, itu biasa dianggap ruang santai keluarga. Kanggo lungguh-lungguh ning kene, nggawa dipan ning kene, kayang agak cepat panang eta panang. Iki tamane ono ning kene iki. Saya ngagaduhan tanduran bunga-bunga ning kene ya. Panjang kange kembang-kembang gitu. Asik toh. Asik kan. Ayo mlebu kene, mlebu. Ini jandelana panang. Punten jandelana. Dibahas ada 3 ya? Ono 3 supaya pencahayaannya maksimal mlebu omah. Ono jendelane ono 3. Janten jandelana teh ya 3 supados cahaya kalabat bumi teh maksimal gitunya. Partisina tinu naon teh jendela teh? Wah, ieu mah saka UC-PVC. Oh, UC-PVC. Pami disebat teh mah aluminium ieu teh disebatna teh. Oh, aluminium. Janten moal kurayap gitunya panangnya. Awet ya, awet. Cobi kalabat panang. Siap. Cobi kalabat. Wah. Dah. Iki ruang tamu rada lega ya. Iya, ruang tamu tos lega gitu. Sekalian ono pantry. Sekantenan tos aya dapurna dilebet ieu teh. Lah nek kowe duwe kanca-kanca langsung gawe ke wedang ning kene kepenak. Janten pami aya rencangan gawe ke panganan langsung kene sebar. Janten pami aya rencangan lebat ka dieu kantun ngadamel kopi tuangan di dieu sebar we di dieu. Itunya panang. Nah, ning gini, ning mburi ana lawang. Oh, di pengker aya pintu keluar langsung gitunya. Nyambung saka taman. Oh, iya nyambung ke taman. Nah, supaya nih iki kelihatan longgar, luas, kini dikocok. Jadi seakan-akan kini nih omboi, Pak. Oh, janten ieu di damel kasar teh sangaja supados katinggalna ruangan ieu teh luas. Itunya. Itu naon panang anu iki mah biasa, Pak. Iki kamar mandi. Oh, iya kamar mandi. Duwe tamu duwe kanca pengen kebelit pipis terus langsung ning kene. Oh, janten mun gaduh rencangan hoyong kahampangan, dilih ka busia. Astagfirullahaladzim. Biasa langsung ke WC gitu punten punya. Jadi tamu-tamune sampean iso kerasan Pak ning kene iki. Janten mun aya tamu ka bumi teh bararetah di dieu teh Bu, Pak. Ayo saiki munggah ninggul. Ayeuna lebet ka lantai 2. Lantai loro. Nah. Lantai loro iku cukup simpel. Ya. Di lantai 2 cukup simpel gitu. Kene ono kamar, aya kamar tapi dikuncinya panah. Dikunci iki. Ono jendelane. Mun biasa ditinggal aya jandelaan. Jendela iki kamar mandi. Iya kamar mandi. Kamar mandi. Nah, ini kene ono ruang tamu meneh. Nah, ieu teh ruang keluarga, Pak, ruang keluarga. Kumaha ieu teh? Kene kangge ruang keluarga iki, Pak. Oh, iya kangge ruang keluarga Ibu dan Bapak. Jadi Bapak, Ibu, anak-anak, sopo-sopo iso nonton TV ning kene. Mohon biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua yang ada di sini bisa nonton TV di dia gitu. Jiga lagu. Nah, jadi jiga lagu Inul ya teh. Eta ya jendela 3. Jendela ya. Ieu teh ciri khas rumah sing tropis iku akeh jendelane. Janten ciri khas bumi nu tropis teh seueurna cirina teh seueur jandelana. Itu supaya penerangannya cukup karo anginnya iso mlebu. Supados peneranganana cukup sareng angin sirkulasi udara nu lebet teh maksimal. Hemat AC, hemat lampu. Lanjut kalau lanjut Pak. Saya ingin yang lantai 3. Ayeuna urang ke lantai 3 sur panang namanya teh.
Lantai telu iki ana apa iki? Nah, lantai telu iki ruang tidur utama. Oh Ya. iya, ruang tidur utama di lantai 3. Jadi ning lantai telu grono siji tok, lantai telu iki grono siji tok. Jadi Kamar utama. mohon di lantai hiji teh mung aya hiji kamar utama. Ya hungkul kamarna rada luas. Nah, Itu panang balkon bener, kamar utama iki cirine luas, langsung dia nyambung karo balkon. nyambung ke balkon. Di Tuh. kamar utama di lantai 3 teh kagok lieur. Jadi Bapak Ibu kalau sudah capek beraktivitas, transit dulu ning lantai siji, transit dulu ning lantai 2, baru nangko nak arep turu baru ning lantai 3. Janten ka ibu ka bapak anu dongkap ka bumi ieu istirahat dulu di lantai hiji, naik ke lantai 2, istirahat di lantai 2, takangga istirahat salamina di lantai 3. Gue nak wis jam 10 malam baru di lantai 3 Dalam- tidur. Dalam muntaya gereyan malieur abdi ge atuh. Bahasa Jawa diterjemahkeun ke Sunda tapi teu naon nah hiburan ya abdi mah. Hiburan. Sanes icarannya Iya. hiburan informasi we ieu. Hiburan, Pak, hiburan. Janten tah ieu teh Rosemary unit Rosemary teh beberapa unitnya. Sa unit deui ieu teh. Nah, untuk Rosemary itu cuma 1 unit lagi. Jawa. Salah. Jawa. Konco-konco. Nah, sampean pengen Rosemary, garek siji unit maneh. Jadi Cepet-cepet dikontak supaya dheweke iso koleksi siji. ya gitu. Janten unit Rosemary teh kanton hiji deui. Ayeuna mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat. Da ku abdi teh diceknya di handap begitu. Itu seberapa lantai, Pak? Ana? 3 lantai. Itu lumayan haheho abdi teh handap ka dieu teh. Nah, Sampai pengen kentut saya teh. mudah-mudahan anu ninggal channel Rumah Idaman Sultan sareng properti Kang Danu kahibur lah gitunya. Setia sekian mari diatur nuhun sadaya anu biasa ngiring di subscribe pami konten ieu bermanfaat gitunya. Terus Amin. Kang info salajengna terkait informasi detailna, spesifikasi, skema bayar ini ku abdi ditaruh di bawah deskripsi video ieu. Ku Jawa kan. Iki ngene. Iki serius tapi ora serius. Sing intine penonton kabeh iki do seneng nonton ae dhewe. Sing sitok nggo basa Sunda. Sing sitok nggo basa Jawa. Itulah Indonesia. Sing Jawa rada sing Sunda rada bingung terjemahke iki piye. Tapi demi kita menghibur teman-teman kabeh, iki ana sing nggo basa Sunda, ana sing nggo basa Jawa. Sing penting ning kene nggone kene iki nuansa alam iki rumahane apik tenan yo Pak Danu. Iya, Apik tenan, tenan apik. Saya pisan perumahan ieu teh. Apik tenan. Saya pisan. Janten ka ibu, Jos. janten ka ibu bapak teteh akang anu ninggal video ieu terus anu ngamariyogikeun informasi salajengna bade konsultasi ka Padanu atanapi ka Pak Anang. Biasa kantun klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi link video ieu. Sakitu Pak Anang. Segitu. Segitu nya. Janten hatur nuhun, mudah-mudahan informasi bermanfaat. Ditutup wabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Danu Anang Hermansyah. Anang Hermansyah, abdi geus salaras mah Rai Ahmad Adi gitu. Abdi teu nyerikeun mung diwartos-wartos we. Hatur nuhun, sampurasun. Sampurasun, Pak Anang. Sampurasun.